Akanyamuneza ku ngabo z'umuryango w'abibumbye bikaba ibibazo bikomeje kumvikana ku baturage b'abakongomani bakomeje kugirwaho ingaruka n'intambara ikomeje kubica bigacika hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ingabo za Congo FARDC. Ubu noneho ingabo za Congo FARDC n'inyeshyamba za M23 barimo kurasanira mu misozi itandukanye muri teritwari ya Walikale. Ku munsi w'ejo amakuru yiriwe atangazwa nuko inyeshyamba za M23 zinjiye muri santere ya Walikale mu mujyi rwagati, ariko ingabo z'u Burundi zifatanyije na Wazalendo n'ingabo za Congo FARDC banyanyagije ibisasu byinshi kuri uyu mutwe wa M23. Amakuru yararimo arashyirwa ahagaragara n'ibinyamakuru bitandukanye ku mugoroba wo kuri uriya wa kane, nuko izi ngabo za Congo FARDC zari zakoze ibishoboka byose, zari zarwanye umuhenerezo, zari zarwanye inkundura zisubiza uyu mutwe wa M23 inyuma, dore ko ari imirwano yabaye nyuma y'akanyamuneza gatangaje, nyuma y'uko inkuru yari impamu, inkuru yari ikomeje gusakara ahantu ahariho hose y'uko umuryango w'abibumbye wishimiye ibiganiro byahuje leta y'u Rwanda ndetse na leta y'i Kinshasa. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yatangaje ko ashimira ubuhuza bwa Emiri wa Katari, uyu akaba ari Sheikh Tamim bin Ali Hamadi, mu biganiro bigamije amahoro n'iterambere rirambye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Emiri wa Katari ku itariki 18 Werurwe 2025 i Doha muri Katari yahuje perezida w'u Rwanda na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu bombi baganiriye hashakishwa ukuntu intambara irimo irabica bigacika mu butaka bwa Kongo yarimbuka burundu. Ni ibiganiro byabaye bigaruka ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo no kureba uko imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Kongo yahagarara burundu. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yatangaje ko ari ingenzi kubaka abayobozi bombi bahura imbona nkubone. Nkwibutsa ko perezida Felix Antoine Tshisekedi yari yaritangarije ko nta hantu na hamwe azongera guhurira na perezida Paul Kagame, ariko kuri iyi nshuro baje guhuza amaso baraganira, banemeza ko imirwano igiye guhagarara. Nyamara nubwo bemeje ko imirwano igiye guhagarara muri teritwari ya Walikale, muri teritwari ya Warungu ho amabombe yararimo arasukwa, ibisasu byarimo biranyanyagizwa, abaturage barimo kuboroga. Intambara yari yongeye kubica bigacika, dore ko iyi ntambara irimo iragenda ibica bigacika mu gihe Angola nk'umuhuza wahawe inshingano zo gushakisha ukuntu amahoro yagaruka yababajwe n'ukuntu umuryango umwe bw'Uburayi ukomeje kurebera, nyamara abaturage barimo barapfa umunsi ku munsi. Perezida wa Angola João Lourenço ntiyiyumvishije ukuntu perezida Tshisekedi na perezida Paul Kagame bagiye guhurira i Doha muri Katari, nyamara bari baramaze iminsi bapanga ko bagomba guhurira i Rwanda muri Angola. Anagaragaza ko Afurika nitikemurira ibibazo atabona ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi bizagira uruhare rurushta urw'Abanyafurika mu gukemura ibibazo. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yatangaje ko iyi ntsinzi y'abayobozi bombi ari cyo gisubizo cyiza kigomba gutuma Afurika igira umutekano, ari cyo kigomba gutuma Afurika yongera kugarukamo umutekano urambye. Icyokora nubwo bimeze gutyo, guverinoma ya Angola nk'umuhuza muri ibi biganiro yatangaje ko iri gukora ibishoboka kugira ngo ihuze M23 na leta y'i Kinshasa hashakishwe ukuntu iyi ntambara yahagarara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola uyu akaba ari Teta Anthony, nyuma y'ibyo biganiro bisubitswe yanatangaje ko mu bubasha bwo nk'umuhuza akomeje gukora ibishoboka kugira ngo iyi nama ibe vuba. Ashimangira ko ibiganiro ari byo byonyine bizazana amahoro arambye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tariki 18 z'ukwezi
kwa 12 ibihumbi 2023. Murabizi ko ari wo munsi Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko atazigera ajya mu biganiro na M23, ahubwo afite umugambi wo gukubita M23 akayitsintura, agafata iya mbere, akataka ubutaka bw'u Rwanda, agashoza intambara ku Rwanda afatanyije n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside. Kuri ubu ngubu kandi ikintu ugomba kumenya nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi we u Burundi Ndayishimiye Evariste bakomeje kwikangisha, bakomeje gufata akantu ku kandi, bakomeje gukangisha ingabo zabo bavuga ko ziruta iz'u Rwanda RDF. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste yatangaje ko igihugu cye gifite ingabo zikomeye cyane kurusha iz'u Rwanda, atangaza ko RDF nitera u Burundi ishobora kuzarwingwa n'Amavubi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yigambye ko uri iki cyumweru gishize ubwo yari yitabiriye amasengesho y'itorero ryitwa Angelis Vision de Jesus Christ, uyu mugabo yongeye kumvikanisha ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cye, anavuga ko nubwo rufite umugambi wo gutera igihugu cye, agize ati ibi bavuga ntabwo bizigera bikorwa nk'ibisanzwe. Narumvise bavuga ngo ingabo z'u Rwanda zirakomeye, niyo muzi ntabwo muzi zanjye ingabo mfite basha. Iyo baba bazi ingabo mfite bazimenye gute batugira inama gute ngo tubireke? Perezida w'u Burundi yavuze ko atekereza ko igihugu cye nta ngabo kigira, bibeshya cyane. Yagize ati u Burundi bufite ingabo zikomeye, bafite ingabo z'akataraboneka. U Burundi bubarizwa Burundi ndabizi dufite ingabo. Iyo baba babonye ibyo mbona, Imana ishobora kuvuga iti Mavubi mugende mubarye, Amavubi akabarya. Ndayishimiye yavuze ko Abarundi bafite ubwoba bw'uko u Rwanda ruzatera igihugu cyabo, ubwoba bafite ari ubwa Satani. Yumvikanye kandi avuga ko muri Kamena na Nyakanga umwaka ushize abifashijwemo n'Imana yarwanye intambara y'ibanga iburizwamo icyo yise umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Burundi wari wateguwe. Yagize ati mu kwezi kwa cumi nta butegetsi bw'u Burundi bwagombaga kuba bukiriho. Imana yararwanye urugamba iradutsinda, ari nayo bagira inama yo kuba bakomeza kwitegura. Ndayishimiye yigambye kugira ingabo zikomeye, mu gihe amakuru avuga ko inyinshi mu ngabo ze zishiriye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho zoherejwe gufasha FARDC mu ntambara irimo gucuncubukanamo n'umutwe wa M23. Izi ntare za Sarambwe barimo kurasana umunsi ku munsi.